muangel juga jingsiya. Sekarang orang video balong Kristen kata pempat yo iya kiksud akan sikit tu pempat ler. Lalu pempat yo iya lah deh. Bapi akon pat kiksud sedang pempat ler. Naikkan papilo Kristen. Kabible dia tu belai ulang mensim. Kadai kita iba maniu hanga mensim bagi jingsiya. Bagi pria balong hong mensim, kabible kong upamando dia mensim, upakinja mensim. Kagum kabible. Efesus ketua kita. Upamando dia mensim. Banyak konyo setan pinang kamalong di pria kita mensim. Wak kamera dia begini di pria bayalam do mensim. Kat ba pempat dia kon bagi ksot dengan jinyim Sofi. Ngapain kabible ngai ka first do ka ministry of Jesus sedang maksud ke dia rikha. Ka first do ka jing maksud de Jesus masyam ke dia rikha. Bidin mani tu fikir gue. Kiksud kinawan kelumar hilu agak jing em ke jofi. Henry kinwan kakum karang ke jing nomor sim jofi kinwan. Atak ini. Yakun ini. Yang besar ini. Pan bersangai kapur pas ke jomle ke jingem ke jofi. Takra masong ini sngi giba kado ngida kamalong giba start bagi basian. Kam kot tangah karwai ke syak ke KTM kam kot tangah tagu di para. Kam kot tangah badan full set kelap yang ke jing sekri blaya. Kam dia kata usatan ru ujab di giba ponde bagi jing ruai. Nagi ba pon ba ngadi tu evi giba usatan ulap pan kring ini kiski ba kedo kadai ke jing ruai. Lalang nyep nam manusia pa. Balik ngomong tak, Lucifer dewe kuaya jangan meneng tak, kacing pasur kan dewa, kita dewa. Henry nama palai, kuat simnya kekendang jamu play. Nanti kerwai kuaya kuat sim seketik kekendang, kuat jemur nama kiu cik serong. Entep mitu jutiu play dewe lu, kuat sim sedang dia kesekan jamu play. Mulai sharp sudah. Dia tak tahu kau orang fini sini kita kado kan. Ni hablong careful ban snap di jingwai. Ngam kerana tak jingwai aktor aktris jingwai you work hard and right. Even though jingwai gospel just be careful ada bisa. Ambar kau jingwai jadi pemenang borong diulai. Tidak kepercayaan tak jingwai gospel kita nyalam di visa depression. Pinsngap kan penyam ini, kan pen feel lonely ini, kan dapat kenja ini nama debel, kan rak ini saya depression. Oh Lord, I feel so lonely. Kin I ini kan lirik jingrai bersyak hitam, kan bagi negara jingrai uksud di badan kami negara jingrai. Kan no jingrai kebomlong scripture kami dah itu. Hablong careful man ngap negara jingrai, gitu na. Itu kaya kena gue kena sama lawan ni, nanti perisau ni nak kelar, kawan pak dua ni, kalau snap lagi di jingrai ni, si pangas nak jual berteri, si pangas nak jingrai gospel, apa gospel, itu tu emang kita kuat snap di jingrai gospel belum ni. Kuat mereka kami Kimtip kato kadang on the way to hell kan yang kami video di jom. Maksud doa ini kenapa maksud kalian dia pelan. Namun doa si panglor balik, nalor karai ko, pang sakajan sopet runtap syuri. Ngapain sih kena kata dur masuk isen ero kata apa beli. Mudah kali itu majority kita pun mentaya ke English song rock yang suka tapi snapet enjoy ya betul. Kita kaksonya nak kawan pun. Kalau kado kita mana nak kata kampung kita kesuting on in darkness we stand. Kalau jindom dia don't know Antichrist kadur sebenarnya.
Hingga kisni kene tupi. Nice ngap ya kapi jo kadang tum ada ya ro itra ya. Dan lama pinroi simple song hanga baka peneng kan slow to lem bapiru. And I force that abian roi daga surla. Pina mo daga poti sudan di jet. Caka. Pina mo daga poti sudan rap tung. Kane ga way ga itu bingo satan. O dia leban penjat iki babon gi samla gi sini gi bakato. Tanya pena ka Bible ko unwa penpol gi basok ke kendo wan mane debut. Iki ka to the blood cloud. But ka Bible ko ni. Nado bare do bakrao batri. But ka Bible ko hanga por ondon manono balak mantit bat balak bande detang kita kibodonnya gadak ka kerteng jom ka berakau ondon hanga por ondon manono balak mantit de ban lege brokot lega business tang kita kibodonnya gadak jom ka berakau layar lapi ini kismi di bakado ngin yo abe ya gajin rumah namar papiman di segmen kesane namar pidana kabalang namar pidana kristan ngin yo abe ya gajin rumah wan kuslai ngin mat ya gajin sensaru krau pule bhat genesis satu jinmen pau ngap pule ya kabagal ngasyam dagi spas nem unua wan yalap imtak prangut baladim Abraham kat baudang merung sagajing dua yasan nagabantaka Sodom bat ka Gomora kat baudang dua sausin samsin dua yasan mulai respon nuwang sange sangku do bahok dan panadim nang ni Peter kan boy go poro prophet Jeremiah wong nganam skap sho ya gajing shati pada gajing dua itu o nganam skap pinyam ro nganam skap fasting ro nganam skap Kalau vicek pakai kong kaktian ke jomble, nado ke basnang hingga Bible nganget akhiri berngamar ke Bible ke thomda. Nado Genesis hadu jiman bau Jisu perkut yang kini kue ganti ruang tangken yang lupa adim. Tangken dia ngapetang sanmurum dan hakok Gomora. Jisu dah dewan yang gospel agak bertanya kan nomor balanya tangken dia. Kanungot basaje takkan wengot ki basaje balai ngahapan yalap balai ni bajon yalap itu berklau ke jenno aku ngen sei charno pen cha tama omro ngayalap jinsa balai ka Bible ka thong namar kindon ki ban shairu ngayalap lepan namar balai wat hapren ke jing shai charno pen yen bet nak betau troy balum shemi ka namar berklau balai ngayalap namar pen sei charno ngen Hidau yang ada, malam lakukan ada. Lalu skill mulai kapan di seksual, orang ada treasure pada lenceng syakriam. Kisukor ya pini kismi bakado gialam. Pi yang bet, it bedu diso. Yang ni bet syakri bet penyok benek bet. Kiklat ban yalam sakani ngoi ngan yalam ban nagamit. Kiklat pada ban yalam. Na baro ki babut yu Jisu at the end baro ki ina yu Jisu. Mana yalam kita? Mana yalam? Hadin wak kau Jisu lah berang senram ki babon kita tina yu Jisu agis ki bakado. Mana yalam kita pulpit ki agis ki bakado. Nyelap tanya kadut benjam. Kapal kau nasibon ki balakot. Tangkin dia ki balakot. Kabanding kau ngin pai, kau nak ingin snoto, kau nak bawa setan kontrol si cara bawa nomor mereka lagi. Kabanding kau ngin snoto kadang-kadang anda nak dan hak kapor. Penamla baletit ban songdukan bante kerana nomor mereka. Anda video ban snoto ban plan, ina dan hak ya kamu
Bible kong, baru barit, baru bakrau, baru baduk, baru ruspa, kinamla, bantit, bandi, klem kadak, jom kabrak kau kepada. Setan syarapa. Rekam agar kalian kamu akan fimtan mana terus nyibreu. Kita agar yang kabam, kita agar yang keumpian, kita agar yang kaum, kita agar yang jongki marbam barokat. Nomor setan utir ubreu hiu dengan bayi. Bang anda dengan ubreu hapsi bayi hiu nomor. Oh setan syarapa kalian tu ini. Example mana gini. Kaklemat bagi kod tu bikin me pa ngakwa ngakwa do ngakwa ja ngakwa bam pelek tu kita kau. Anda video ni ki khulung ki baranda ki benai kinyam nge singe bakwa pelek no ngatrai at the end ini final bomban se lat kayap kan ki khulung ngan sim ka sim ni no baru ni berka. Pak video balai usatan wong tang badandak laban tiet ya kabam. Nama hak itu kapor kabam lada fin bam fin tiet kalau ka poison je. Fin bam dia kan try. Nama la control dengan nomor nerus pa nerus. Takara wong ka Bible na gajin rice ngosne. Kalau nombor saw kan karba kenai on ni. Dan sok kibayap dakawalam. Banyak kebakin yang dah kecing syapngan. Sebab apa? Nama tu dah piyap dah kawan pinamlah biar singo jingpang. Henry kebas syapngan biar singo ni kekepok kadawa ketengan. Usatan ule dah kata katrik. Anda piyu lagi awam. Sekali kuat. Kau kado pemanse hab yang hab kompromis. Ban syapngan kan nombor tu nombor kau. Ladang nyemlong ki baklan tum hagi di por da shisha pin sheme ni na batu rakla takra bisni ki bakado what reject e ka wisdom ka jom play no matter the fikin ta e ka start ka jom try and you see bakado o play or reject it pinam kuno satan operate la ay magaluksa check the gospel Matthew salanam usatan wan api ang jisuru deh kapal bau tenang. Lada yung jisu satan wan pensoi bam ngok hagapam kabakan notam le yang aivi andang ila boy haga da kapal. Usatan wan ban pensoi ban semino nomor jomrak klau kumbau pensoi ka im bang minu jin bang minu so agak beren. Kini kisni kiba kado sama nongvi. Kaba kam don kam banyak kaba jingle yang nak hasurok banyak kaba jinyo cepet slap banyak kaba tuai tong de kikenta wisdom. Step sekarang sini. Kita tu punya adam dan jing start rock kita menang hidup ban penrekam. Deh nak. Hila manda kompanyan jo mensim without wisdom pitcha stilu te kompanyan jo vibrokot. Ito din mo point bari ko point bar. Sa kuing tip kumlo ba usatan utray kam no ba no bar respond do. Kawai kita kagalian ka marbam sa kawai pat kita kagalian hagalian ka anda bila haga kelemat ke baka pinam yosho wat na telam ban ksam ban drill pihak ban syutit na yang hap tit kata de angka benta ke baka do tam ke bangi laca ngai example na koi kin pendu si sini bilek no keluar raying nom no atai keluar kin wali kita ke por sodan kita kenang hagalian juga kenapa ni hafal chef ni kena bar jom rakla? Sekarang itu pilih koi. Kau no pisau tu apa chef ni bar jom rakla? Chef ni kan vaksin. Kenapa per COVID? Kiba ay vaksin dia sembuhkan, ay vaksin dia sembuhkan. Tidak pada kita berapa kita ngatre banai. Dia benar-benar kalian sokar, pimtre banai, itu urban letre itu ban sembuhkan. Ki kemeva play, Peter Kay baca tu ko, ki
Kipet ikut. Yang dengan pisau dan bangun dan bomban sehat le ai injek tangan yo sandukan. Undang dia perso. Kini baru ini kijing sedang. Kini kalau ada sedang. Kini kalau sedang kan itu. Ngani lama vi kijing sisa. Nabi baru gimana sim COVID vaksin repent tonight. Lada don man no na play to vi nang ni sing doi vi sim vaksin kelabut. Ni vaksin ng palong eh na staff na itu vi no operate to rekam hagi snir hagi klai. Na play to vi gimana sim geno vaksin hapor COVID kelabut vi te balai ka klema ba vi ay ka to ka injection. Kadon kabor kabana salat kabala dep korap gitu di DNA ka jingem ka zofi ka klemat bapi ayo tu vaksin aku tu keski kadon kabor ka satan kabana salat kabala dep luti lo ya ka jingem ka sopo zofi ngayalap nga kran ya ka jing sisa kiba susita bit bet mental di beri ba vaksin mensua kini cancer stage, player ke kita mega kenyang kat keslido bakal dengan vaksin. Akhirnya kita pidam, kini dia tuh kamera nanti. Siapa itu pilih gue? Ada dua yang perlu ada tuh por budang maka por ada jalan por, ada kadang start baru por. Kita menilai ya, agak por budang kelanggar. Sedap sim ko vaksin ngaka nosa abu itu yang dibuat kita ngam kelaco wong apa kelakta ya terlang ka tangkoran hinam ka atrak kuno roman nakta ya samat kalau ka magana nakakti suki wong musyo hap tahu ya bangasya yang ini bawa majority na gibabon gibasim ni ka vaksin 100% sedame kini hapo tama kita gini ya. Even though kita teman kita air itu por pet mentah kita nyamper, pindah mut kecing nyamper kadai normal kamdai. Udah bet, uang ngandam nyamper dengan ublay, uji semua udah bangun yang udah ya, andre udah. Pinjam kumdo kabadal kau usatan yo lepan push itu igi beri para nak kecing sani betul. Mana bala jiu iya kau ungap no. Haka por kadang pinjam kalong jauh kadang tu tung Anda ketu kan ngap kalau rum ke sentur pipi bam ka metenen. Ka karmak tasu ka vaksin haka tu ka pok met tu fi kalong kumtu kalong kana pok met. Takarao pin kan kini babat 5G kan atrak ka main gitu. Fikta ka tirlan kan pa ka ketiga tu. Kado hapsio sitam tias tal sia tio sebenarnya mana yap sudah. Kaya dia cingala aku padon mana bela apur pe. Hadin ke COVID vaksin bagi ai. Nganya la be pimenta kami. Na piparo di ai vaksin repent. Kelaga bangun. Pinang ka test of faith kawan. Paus na nila don agajin Kristen. Anda wanu put banjir yo vaksin ne jidio jisune jidio vaksin. Nama doa. Nama kawan ngajingkan. Takadao nabi. Kibaong nga dot tibet slet. Oh nga klan malayalap. Oh gini kibakop nga. Tes ya gajing ngejo pil nomor kelawan kontrol sampai pilahan banian gitu kepor. Nah hinga benak boy sih. Besyanga gitu kepor nda pilahan jit. Yaun dia gaya yaun nomor kelawan pinap jit yang kawalam. Hangta berselutu ae nga kadon. Gini gimana saja nanti sekarang. Ada cara lain
phone ini tuh dengan repeat yang saya sini. Kedua ya. Ketika agenda kebasyariat kepada katam kepada Allah. Idon laisnam pan penbet luki kencrong kendrot ki ege berkata. Sampaikan sawan ke bakam was ke bakam syurga tamkan Allah. But happening ini kecingca ke bangi niat dan dimata ke bangi ini kecingki pun terbertai. Happening kan ni kan? Waktu shifting nak orang fikir gue. Kandang ke jingtray ke bakrau ke jong beli bisa tray kado lagi gisi ke kado. Ke beli bisa berpau yang ke jong kapura ke jong. Tak ada beli bisa tak mentau yang leban syukur lagi beri. Penlap, penyap, penkelan ke jing syakir le. Marbeleu sadang gua apapun gibreu kini amat yo kresa ki sneak bakado. Beli wan kini transgender senrang gua ka kenteng gua ka senrang beli mi AIDS HIV beli mi drugs kini kajin suka di kisahnya ditrap. Kuno ban payen lo ya kajin gibreu lo beli. Nani tu vini gue. Kerana kami kehalaya kentuk yang bertemu orang kau mana, kiba majority kiba pun kiba ngidam hagal lenti macam mana macam orang kau mana. Ngidam on the way macam yang macam orang kau. Dan pun bagi pria kiba usah tanah dari yang lepas. Kita benar-benar one way kamera akan bertiap.